Not just ketuk 1 year haba ki syong ke SSLC na class 12 ni ke BA ke MA ke PhD ba kiwe ki train naduk bagi dang syong class rit momila benong naduk bagi dang syong ki nursery ki jong ki ter hadu ki highest studies bagi le but ki sports persons ki bi man DSOEI mentan ro undi bagi shi job tang mentan and ingin scam pila de job chuan laki schools na laki colleges bana laki dong but kiwe but ketu ke discipline ke jompi obo practice baha mangam try bagi practice tang steng kenta pila la bani yo ek scholarship ndrege de bagi practice regularly be habituate yela de not just for sports, not just for music, not just for studies. Ndrege ba pi don he first of all kata capability ke jingla ke jongpi yang lagi jongki various awards ba pinyo menta kaderu ke interest ke ba pi don ke skill ke talent ke ba blay ula ai pi nama parok ki treshi dom ki kena dan way ru iban lek kam kai like nostang ki bang kuat shisha a good future hre ni scam ba ka ba pila habituate yeladi ka say so menta ka jing ko jong pi ki kami ki pa ki jong pi nama ni tip scam ba ki kami ki pa ki jong pi ki ba yen ki me eat ba ki other siblings ki men para ki jong pi ki uncles aunties ni shonga the joint family ki encourage by pi opinion the best possible at all levels at all different aspects in your lives but menta ki kami ki pa ki yo ibu pin ki bala de yo shwana sports but katot ki bala pule menemo ki bandang yo ade it is ki yo pi da pride ke jong ki kum ki guardians ki jong pi ki parents ki jong pi but ni semua komen by MLA jong ni recognize ya kata ke aka baro but ne is DC ro ni yo ba po ki de ki license tam ba idon is DC kapon ba ke aka ke development mga donang ni do 1991 la lipo lies nem tang de snem sa lipo south nem ngalong headmistress but principal in school ngala yo ki bon ki MNA bon ki MDC bon ki GC ki SP but ki mo ki balaya banda ni so komen pangiyo ki leaders ki jomi haka sports ro imam ai ya kene ke one time scholarship and encourage but ki bentar ngiyo ik seng balang ki se ai ki ni da ki SU ki schools ki colleges ro ki le ki convocations but ki thanksgiving namar pangi kwa kung isa Gabriel ikwa magpenpao ya ka gratitude ka jong ya pi baro ni pedang semua bahasa ni hope ba kandang continue by God's will ya ka future but ki kena ro baro ki ba nang treshi to mo ki ba nang ya pas kiwe mga snap mentang ya so pun